ليلي ليلي ميرو كركوباني بالنسكة تول جواني ميرو هير السيرة بالسيرة ليلي ليلي ميرو كركوباني بالنسكة تول جواني ميرو واسوارا إسكا ليلي ليلي ميرو أستي ميرو بابليسكا تول جواني ميرو واسوارا إسكا ليلي ليلي ميرو أستي ميرو بابليسكا تول جواني ميرو السيرة بالسيرة ليلي ليلي ميرو قرقباني بالسيرة تول جواني ميرو هير السيرة بالسيرة ليلي ليلي ميرو قرقباني بالسيرة تول جواني ميرو واسوارا هيرة هيرة ليلي ليلي ميرو بستي ميرو وزيرة تول جواني ميرو واسوارا هيرة هيرة ليلي ليلي ميرو بستي ميرو وزيرة تول جواني ميرو Ji stüdyoyên TRT Kürdiye Sibab Xêr dembaş temaşevanên hêja dawiya hefte bi straneka rengîn bi straneka xweş bi dengê Pervîn Hüseynî dest pê kir. Belê temaşevanên hêja îro mijara me gelekî giring e. Em ê îro behsa nexweşiyên mîde û roviyan bikin. Gelo dewamî da me rahatsiz diba, dema em nexweş dikevin. Em ê çawa tedawî bibin. Her wekî din pençeşêra mîde çawa tê tedawî kirin. Ji bo mîda me rahatsiz nebe, ji bo em nexweş nekevin. Em çi bixwin çi vexwin. Wî jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsApp me re bişênin. Telefona me 0506 657 533 ji vê numarê hûn pirsên xwe peyamên xwe karin ji me re bişênin. Heta ku ji distê me were em ê bibersivênin. Dihep bijîşkê me îro stüdyoya me de ne em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin. Kerem bikin em mêvanên xwe nas bikin. Doktor Mehmet Fadıl Edebalı, mamosta xêratî. Nav xêrê dabe. Çawê başî? Hûn çawên başin elhamdülillah. Ez jî başîm, spas dikim malewava. Doktor Hasan Demir, mamosta tijî xêratî. Nav xêrê dabe. Çawa rahatî. Spas dikim. Çawayî? Spas dikim min çawana baş. Ez jî başîm malewava. Rojekî bi xêr, xweş derbas. Amin inşallah mamosta. Stranbeş Pervin Hüseyin'i saat xweş. İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Gürle malewava. Belê temaşevanên azîz ekîba dawiya heftê ji bo wê vetirêk amadekiriye kerem bikin em bi hev re temaşe bikin îro virgiliyên mijara me çi ne? Mîde û rovî du lebatên giring ên pergala mihandinê ne. Nexweşiyên mîde û roviyan çi ne? Nexweşiyên mîdeyê ji ber çi çê dibin, payîz û zivistanê zêde dibin. Nîşaneyên êşa mîdeyê çi ne û çawa derbas dibin. Pençeşêra mîde û roviyan çawa diyar dibe, sedem û tedawiya wê çi ne? Sedemên qebizbûnê çi ne û gelo ev dibe nîşaneya nexweşiyekê din. Ji bo pergala xwe parastina bedenê divê mirov çi bixwe. Ji bo parastina tenduristiya mîde û roviyan divê mirov çi bike. Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pasportên serekrana we. Belê mamosta em bi te re dest pê bikin. Dixwazim ewlîkî te nas bikin mamosta. Cara ewlîkî ez bi te re program çêdikim lewra. Ji bo ku em hevdû jî nas bikin, ji bo temaşevanên me jî baştir nas bikin. Dikarî hepkî behsa xwe bikî mamosta. Gelek spas ez Batmanê nexweşxana devletê me. Belê. Araştırma hastanesî. Belê. Ez pisporê daxiliyê me va 5 sal elwirim. Berî wê jî 15 sal jî el medîqal parkê bûm, yine Batmanê bûm. Ema bêje 20-25 sal el Batmanê me. Malava mamosta. Îroje me bi hev re behsan nexweşiyên mîdê bikin. Meha mijdarê jî mamosta. Hişyariya pençeşêrê mîdeyê. Meha hişyariya pençeşêra mîdeyê. Em ê jî îro li ser wê bisekinin. Gelo
نخوشین میده نخوشی که چاوایه پنچشیرا میده پنچشیره که چاوایه چاواته تداوی کرن کنه همه تماشا کن که بلکی میدان زور حساس دبه اوجد کارج من پرسه خو بشینن ام ویا دست بکن ما ماسته نخوشی میده نخوشی که چاوایه چاوا درد که بهوله وگا ارگان پرگالا محاندنه ارگان سیستما محاندنه ارگان کو خوارنه کو دمحینن بله اجدنانا دست بید که و تفه اوجد با آلیکار کو خوارنا دمحینه و پشتی و لولا خوارنه بوریا خوارنه پشتی و معده بگا و پشتی معده جیش خو روینه و پانکراس و زراوه لبله ام ایرو بحثا و ارگان محاندنه یکو مهم معده و روینه و پنجشیره و ارگانایا بله ام بحثا و بکن مخابن زمان ما ترى تبيناك كون بحث بكن ايرو اتاك سيستم ورا ما ام ايرو بحثا و تني بكن روجندي بلكي بحثا تشتندي بكن ان شاء الله اف مها قاسم جي شيار بونا يعني جي ام بيجن فرق بونا هشبنديه بله هشبنديه پنجشيرا روفيايا ميديه اف قاسم جي فرق بونا و مهيا اف جي السرهاتيه كل سرهاتيه الهف هاتيه او جي خوشيكا ديه خوشيكا جدايه بله هيدا اورغانيكو محاندنه جواكو معديه و روفينا جوا نخوشي معده روفيا يكو ضعف نوا خلقه تي گوتن باندوسكوبي او كيبه غاستريت بيجن غاستريت يدي يك جوا ألسرة كون بريند نوا روفيا و ميده دا چدبه يك جوا پنجشيره يك جوا قبزيتيه يك جوا اسهاله يك جوا قرون hastalığı يك بيجن ألسراتيف قوليته إبسيه çölyaqa gluten enteropatisi نخوشي ميده و روفيا ضعفن جور بتقول نخوشي نوصل لجوا يه مهم فيغا كنوا خلق دا كو ضعف مشهور رفلو هي اما بحثا رفلو يبكن اما بحثا پنجشيرا ميده يبكن اما بحثا قبزيتي يبكن قالوا اف نخوشي چوا چيدبن چما چيدبن تداويا وا چيه اما بصريفا بحثا وا توا بكن اف نخوشي نوا عالم دا گلک گرینگن نخوشی کوتن نشانه و نخوشیا چیه ام بیجن نشانه و نخوشیا انسان کوتن دبیجن میدا مدیشه لطبی دا ام دبیجن اپیگاستریک آغره برا نابینا نافکه و نابینا سنگی دا اف بلگاه اف جیه هانی ام دبیجن اپیگاستریک شکایت کی مهم دبیجن اپیگاستریک آغری میدام دیشه و تی دکتور یک جوا میداوی دبیجت میدام ترش دبه میدام دشوته میدام دشوته یک جوا دبیجه آوا ترش تی قرکامن اف در سنگام تشوته یک جوا دبیجه سنگام دیشه وقتی که دبیجه سنگام دیشه امجی دکتور امجی دبیجن بلکی نخوشی قلب هبه امرت كن با قلب جيد تش قلب وتي لجت تشتكي من قلب كنا يعني تاثير دل جدك كان نخوشي اوجي وكاكو نخوشي يالانجي يالان نراست مرض ببال شبه قلب جي مرض خابينه زعفي ود بيجن قلب مراه دشن دكتور قلب جي لبل حقيقه اوجي جرافلو يتشدبه اجا وقت يكون رافلو تشدبه وزاده تشبه شقدر تشوت ديشه غير وجي نبخاندن تشدبه و شیشکلنک دبیجن با چه دبه گاز چه دبه و جغیری وقتی که زیده رفلو چه به حتی تی قرکه آواترش او آسیتا نوا میده حتی قرکه داجی کوخک چید که او کوخکاوسا که به علاج کوخکه جی درباس نابه و جغیری کوخکه دنگ انسان هست تیل دنگ انسان جی القرکه و تیلا جی خراد که دنگ انسان جی خراد که هلا انسان که صنعت چی به صنعت يعني بدنجي خورا او دنجي خراتك جبونا في نخوشي ميدي حقيقة ضعف مهما غيري في نافا ميدي مثلا عم بيجن اسيد تجبيه كتله تشبيه شيشكليك تشبيه جريك تشبونه تفجي نخوشي ميدي وروفيانه حتى جارنا هنا كان وراشاندن تشدبه كما قبزيتي هي روفي ختمينه خواردان آچش در و تاویجه و راشاندنه
ناف هفکتنه بولانتی ناف هفکتنه برای شاندنه حتی جغیری واجی نرفوز واگوس هست میده و سرید گیجنه هف سر ایشی چید که نخوشی میده سر ایش چید که بلکه یک بجه علاقه سر ایش و میده چیه حقیقتا انسان کود ورشه پشتی چند دقیقی تدبینی سر ایش اوجی سکنه نخوشی اسهال هيا عمل هيا نصان يعني اب نخوشي تفجي ميدا قناماسيد بيجن خوين بونا في سيستما محاندنه يعني gastrointestinal سيستم نخوشي يك جواجي ميدا خوين بونا مثلا لام ايرو بحث نكارم كن يك جوا باصوره باوسيره فسر هيا شلقاندن هيا جي مقدده فتقه يعني فتقه ميديه او الرف الوقت وزياده زاده تشبه تيغوتن هياطال هرني او جي فتقه ميديه تيغوتن و السرا نابينا ميديه ده السرا نافا روفيا ده و اف اورغانيكو ماغوتي تفجي وعاني زمان ده پنجشيره واجهه مثلا افلولا خوارني پنجشيره قانسيراوي يا ميدي قانسيراوي يا روفيا قانسير يا قالن بارساق روفيا مزن يا روفيا قالن قانسير نخوشی میده گلک يعني ازبي بيجم گلک نخوشی جور بجور نخوشی ماموسته بله بله yani tiştek mi faham kır mاموسته mide tam da orta laşemedeye orta bedenamedeye o tesiri her organa و ازبي بيجم هنك نخوشی وصا هنا مرف دبا نشاني بال قانسير واجي مثلا بيجن وقتكو اشتهاوي تنه مناوا میده ده کتله چه بويه گوشتک زیاده چه بويه نصانه وقتكو خوارنه دخوه دبیجه بس تیر بوم دلی من آچه خوارنه چما میده دا شو کتله که نیو میده تجه و نخواش نزانه دگه پات خو دبیجه از تیر بوم خوارنه نخواه وقتی خوارنه نخواه و اشتاجیش خوارنه تکوه انسان برچی هم تیره هم جی ضعیف دبه چقدر چه ضعیف دبه او ضعیف بونا کو دشش مهادا جسادات ده جسادات ده yüzde 10 yani جسادات ده کو کیلوی کم بکوه او کیلو ضعیف بون ضعف گرینگه ضعف مهمه او جی اشارت نشانی بال پنجشیره باید نفسه ماموسته و ماموسته ایدی گلک insan demek mide anteşe زوب سوناتشن دكتور باور دكم يعني مالي خوب قد اشتادكن حتى كوميدان رقصد به حتى نين هري داوي ناتشن دكتور هبكي ترسنج اندوسكوبي براستي وهر وكيدن تداوي دن جلك كس ترسا جلك تماشوان مجنامه تماشتكن ماموستا يعني اندوسكوبي تشتكي اوقاسي زوركو herkes جيت ترسا ماموستا بله يعني جلك نخوشيه ميديج باندوسكوبيه ديارد بنا يعني فيغا زمان بري بدستا دهات معاينه كرين فيغا ودستا معاينه كرين جي تشتكي بصاز بيرا تشتكي مهم نمايه اولتراسون درکتیه اندوسکوپی درکتیه تمامی تام به حقیقت نخوشی تخوانی ویگا اندوسکوپی بری زور بو اندوسکوپی پیشی بشیاری چت کرن نت تفزاندن ویگا مثلا درمان درکتنه و تفزینن نخوش بخوشی ناحسه و بقمرای دچنا و میده روویا وانش هشتمه انجي شيارن و بهش دكن يعني بدا تفزينن حس ناكن بخوجينا حسن و دلالت ديتن درد كيفن بشوا شيار دكن و ت باندور و تفزاندن اجتنا التاثير و درمان اجي 4-5 دقیقه دوام که 10 دقیقه دوام که پشتی درمان تاثیر واجی خلاص به باندورا کی مهم تشتکی سیان اتکیه که مهم جدا ویگا اندوسکوپی راحت بویه ل اندوسکوپی جوی اوای و زوره لهر دری تنه و ایکو اندوسکوپی چکن کیمن و اندوسکوپی هنگی زیاده داخوازی هیا سره هیا حتی کو سرا بستینن زوربون اوه ان چکرنا اندوسکوپی وگا راحته لسرا دیتنا و زوره حتی کو ج انستزی را حاضری شدکن حتی کو دبیجن اف نخوش ج اندوسکوپی را کرده يعني او جوی اوای و زحمت یوه لوگا چکرنا اندوسکوپی 4-5 دقیقه دوام تکه و خلاص چو ل وگا کو ام دبینن نل باتمان زیازانم تمام ترکیه لهر درجه اف چکبوناوی چکرناوی سراوی زحمتیه
gelek insan derece denane kaj bu endoskopiye. لی اندوسکوپی تشتکا وسا قنجه جبونا میده و روویا و هم تدیتم هم کو تشتکی مداخله هبه به مداخله جدیکم مثلا بیجن خوین بو به خوینت سکینه کو گوشت زیاده هبه گوشت تمامی ته جکرن مثلا ام بیجن هی نبیه پنجشیر لی ام بیجن سال کادی شش مهدی 2 سال دی هی به پنجشیر به قامسه Jaber ve digirin bi saya endoskopi. ویجی پرچه دستینن وی پرچه جی بلی دبه یه سالک 2 سال دی بلی به پنجشیر وقتی که وی تثبیت دکن ام بیجن تدی ارکن تانی ارکن تشخیص ام بیجن یا Evet. و زو کو تشخیص بکرن تداوی و درمان جی زود چکرن بجا اندوسکوپی جی تشتکا و سایه کو دیدیتن مرغ زانه کو سالک دی اف انسان یه برا نخوشی در کبه وقتی که نخوشی درکوه هی در نکتی او مقوزکتومی دبیجن ناوا میده زراوه ناوا میده تویجه ناکن او جب اندوسکوپ یا جب جراحی او روی ناوا میده تویجه کن و میده جی خود مینه لیکو ضعف زیاده پیش دهاره ام بیجن درنگ بوبه تشخیص درنگ بوبه رادبن میده تمامی gerek جراحی جکن اجا او هدی تشتکی زیاده در شد به وقتی اندوسکوپی کو هبه نحوجه حتی کو میده توی جکن میده پرچکی میده جکن یعنی نوا میده هنکی پرچکی جکن پنجشیر خلاص به شی اوای و اوجی نعمتک زیاده باشه و خود تعالی کلیه نصیب تداوی کم اندوسکوپی هيا لام مثلا بحث اسید اتکن اسید جی نعمتک ضعف باشه مقاومت جبونا وجود انسان بسيط مثلا انسان کی کو خوارنه کی بخوال سری باکتری هبه او تشت نشوشتی به او اسيت نوا میده و میکروبا دکوجه ام بیجن وک نوبتیه وک نوبتیه میده انسان وجود انسانه يعني تشتكو دف دهره پیشی دکوه نواوی آسیت و تمامی دکوجه به مقروبه تاوی دکوجه هیجا دچه نوا روویا يعني عالمتك او خارن بمحينا يعني او درنجا انسانا مقاومه وجود انسان زیادت لی اف هيا وقتی کو آسیت زیاده به نخوشی زیاده چد به کو آسیت میده انسانا کو کم بجی مقاومت نامینه دیرنج انسان نامینه چه بخواه نخوش بکوانی demek ki ev asita nava mide zede beji nebaşe و کم beji nebaşe درسي نورا كبسات خوش ماموستا قالك سباسك ماموستا ترجع بي صحبت بكن ويجي بالطب الترناتيف نخوشي خو تداوي تكن انجام بيجن درمانين كرمانجي ون تداوي تكن ماموستا نها ايرو ريبورتاج ما جهنا قاعد ما بين اكراني قالك كاس ادي جغيني دكتوران جغيني درمانين كو جي علاج جي درمان اندكرن دخازم بمالجي خو تداوي بكن ماموستا هينغا جي باور دكم قالك اگاهي نو جرين كره ماموستا مير ايرو جوبستينن ون چه tavsiye dikin mamosta demakum idamet değişe mrahatsız dibin iştetke ve anji dışavute ون çe tavsiye dikin vega ducur tıp hene bele tıba ego tedavit ki tıba go parastine yani mervde pareze Türkiye'de ben koruyucu hekimlik bele aslında her mühim yani tıba parastine koruyucu hekimlik Geremer bilser bir sekini. Ligoruyuna mesela hareket ki. Mesela jubo amecin aslında yani cinahoşina tevare mesela İbn Sina tiştekiye debe sahat da hazm kirne de. Yani insani go xwarna go xwariye go karbiyina bimahine hazm bike نخوشیم پره چنابه وجا وقتی مثلا خوارنه کی زیده مرب بخو yani her tişti mesela ve de her tişte zede bun ki bu ne başa gere merb yani gora usulavi hem de ben vasat yani tişte mesela embejin ne zede ne kim بدنا إنسان دجي مثلا أو تحليل جو مثلا متكن هر تحليل مثلا سينورك يعني أم بيجن سبيا خواري إجوري وقتی جو کمتر بيجي نباشه زیادتی جیب نباشه
بجا خوارن جوسا yani ihtiyacı merif çube gerek evine bxuye vakti go خوارنا go merif mesela zeyde bxuye mide yine hazm neke nexoşin despet ke tabi de her nexoşine de parastın ani vaki embejin nexoşine mide ve roviyacı parastın mühime çiyev mesela merif embejin çaya yani işte vakvarne rojane işte mesela rojeki de nav roje de mesela devamlı işte ki koydu vakı yani ve işte go mesela jimida mrovre baş ve gere merv vakı gune baş ve gere merv nakhu ligora embejin duruma insan ligora yine merv mesela insanı go pere mesela نخوشین هبه عمل به یانجی işte ishal به یانجی قبض به یانجی دمیداوی ده yani psikolojik hebe bejin vaki gastrit ke ve kevseri ligorayına gereke hayş xwarna xo hebe vakti yani serviya hay jenebe hem rahsiyevi zeyde be rahsiyevi desbeb ke yani ve em bibin doktora xwedem sabah maslahat yani dibêje gere merif Gotka her işte gerek hayş xwe be beca mesela tabi mamosta bahsa pençeşira mide roviya kir mesela roviye zirab aslında mesela pençeşira roviye kalın jiheye roviye stur kolon jere dibêjin mesela pençeşira jiheye mamosta gerçi bahs kir mesela bejin tarama jere dibêjin yani mesela pişti amreki lazım mesela her insan bejin kolonoskopi gereke be yani endoskopi be yani çünkü bedena mirov da devamlı hücre kanseri peçeşeri hene yani çedivin devamlı bimer he yani hücre embejin potansiyeli ki peçeşeri heye ve jbona go potansiyel zede ne be berigo mesela embejin tabi peçeşeri cürevi hene embejin selim he habise yani berigo mesela bela be او تشتومگو tarama testi yani kolonoskopi bu ana mesela merif kare mesela beri tespit ki nahoşin beri go tam sazede be yani bela be tedaviye yine merif kare be ne sama musta bas burada tekemin ara vega Hasan hocam hem ji doktori tıbbiye ji hem doktori diye yani jibunave ez ve ji denim seri انسان امبیجن 40 سالی بن انسان بری 40 سالی بن اندوسکوپی قولونوسکوپی ضعف جارا نه لازمه اگر کو شکایت و علاج درباس نبن و هنگی تداوی درباس نبن چقدر تداوی کی باش نبه هنگی اندوسکوپی قولونوسکوپی جوارا چی لازمه لانسان کو پشتی 40 سال رابه او وکی کو بجه خوجت بجه تارما پشتی انسان 40 سالی به پشتی 5 سالی به یعنی شکایت وقت نبنجی سال جارکی یعنی 2 سال جارکی وکب کنترل بنیتا کنترل اندوسکوپی قولونوسکوپی چکن کو هتشتکی پاش روژی دا چند سال دی تشتکی دو مهم ماستر نبوی پیشی تشخیص بکن جبوناوی او لازم مجوارا لی ابجی هي انسان کو ظلام بن و انسان کو پیرک بن فرق واجه هي ابن خوشی د ظلام دا دقات زیادتر گوری بیرکا دقات زیادترن نخوشی میده و رویا دقات زیادتر بظلام مرا سدماوه چیه ماموستا yani سدماوه genetike parnedikun anji beter dikkat nakli yani استخمن kim genetike گوری yani hormon هنته da ظلام مرا دقات زیادتر هيا انسان کو ظلام به و پشتی 40 سالی 5 سالی اندوسکوپی مطلق وكد مالباطاوان دجي بنجشير هبه بنجشير هبه جوارا كستين لازمه جوارا اندوسکوپی قولونوسکوپی جوارا چبن بیرک جی اگر کو جلا نبینه پشتی کو جلا ندید جوا اوجد بن وک مزلاما وی وقت اوجی لازمه اندوسکوپی قولونوسکوپی شک وقتی کو تکل مناپوزه مثلا ام بلکی پاشی خبر بدن بلکی زمان بمینه نمینه انسان کی کو میده و رویا دا خوین چده به تدی پنجشیر ده خوین چده به وقتی پشتی زمانه کی دی به خوینی در میدانه
او به خوینی وقتی کو چدبت بجن آنمی قانسزلق وقتی کو خوین کیم بو جبونا لیکولینا و به خوین بونجی اندوسکوپی قولونوسکوپی شرط لازمه او جی انسانی کو جلا نبینه و خوین پیرا کدبه جلا یعنی مناپوز او پیرکا کو کدبه مناپوز خوین جی کیم به نخود بنویدا خوینا درکا کو خوین مداب کتنه و کوز خواز ظلام به کو خوینوی کیم به او جی شرط اندوسکوپی قولونوسکوپی شرطه یعنی شو هر دو کار شرطه انسانی کو سر 45 سال رابن ظلام به شو هر حالو کار ده شرطه و پیرک بجی کو کدبه مناپوز جبونا کو خوین کیم بونا و لیکولینا و اندوسکوپی قولونوسکوپی شرط ماما صل والله tabii pirek adeci yani serviks pençeşira serviks yani rahim rahma rahim o pesir سنگ pirek adeci mesela sink evanacı mesela yani evci tarama tetkiki gere çekilmişti amreki işte amreki yani çavama Mamografi. بریا مناپوز ما Mamografi. مستون تمام Ana. tavsiye edilir. Önce berya beria fark nakanı. İşte çend salı پاپ سمیر ماموگرافی او جی بله. جبونا ترامش Bavardım Bene. işte 25 salan Çil bejim salı salı pişti çila çil Bene. salan ve her sal kontrole xubuk yani de yani. pirek ada ev her du pençeşira van organa zedetire şu pirek ada şu Vallahi demek ki çan pençe şehir betir berbela baba mostam iro bassa mide dikin ne یا قولون زدتره a kolon zedetire. Ya kolon Yani pençe şehir mide anji rovian çıkası Lwalateme berbela ve anji tedaviya ve çavate kirin ligori pençe şehir edin. yani tabi mamosta baskır yani zedetir tabi kolon kanseriye yani de bejin هوا عالمه ده gastrointestin ama tabi akciğer yani kezaba sorcu ev kanser pençeşira zede yani belki o zedetire yani o peştire tabi de mide o roviya da mide zede kolon zedetire yani. Ya mide mesela oktam bejim mide mamosa direkt xwarn ve xwarn tebirame. Yani lewra insan roje en hindik yani dicara xwarn etxwa. Oktam bejim pençe şehir mide hapki merev ditirse. Yani tedaviya ve ligori pençe şehir edin zor ama mamosta yani eku ve naxoşiye ketine çava derbastı be ev pevajo. Yani tabi tedavi de bre mamosta Ezeli. beje çetire. Ezeli. Mama sen strane kodar bıkım xwazi. Bele, Ma bele. ki behna xaber niş bo gotname ji kutne be pişti strane me bahsa Tedavi pençe şehir mide tedaviya wan bikin kerem kin. Le gava uçur
ey bebeledi de serçe degri irinun ali yaramen bankır ey bebeledi de serçe degri irinun ali yaratavaya bercavaya ev deşluçiya tev hoşgir bebi yaratavaya bercavaya ev deşluçiya tev hoşgir bebi tev hoşgir bebi tev hoşgir bebi. ساعت خوش مالا وابا بله تماشاوانن هجا ما میکروفونه خو دریجی ولاتیه خو کر مشگل پرسی گلو او دماغ میداوان تشه چه دخون چه وقت خون چاوا خو تداویت کن کنم کنم به هبره تماشا بکن هیچ رحسیه میده وزگی و چه بویا جانا چه دبی وقتی گو خوارنه زیده بهارات زیده یاغلیم بخون جوانا جانا شکایتی ما چه دبن ماس دو بعد شتی وک حالو خوازن گو حبکی پی امرحت ببن تجار که فتره که زود 13-14 سال جار که اولو ترش بو والحمد لله مشون تختور باش بو جو شاخيد الحمد لله ما تشت هیچ وارد سر دیده برشنا نا الحمد لله وقا غاز ماس تشد بي إذا وي وقت من تدبيرات خاطستين أم خارنا عندك تخون وأم تدبيرات خاطستين صباج الخوريني مدمسيت خط ناقو وقا سرد بي وقا بيفازي تشتي سرد أو تشتي قاشولي تنق ميدي فدقري نو میده گوتیشه شعوطی ولو دوی کی عاق عباطش بيت كبيك بي عادز دوی تشتي زيادة توج بخون تشتي زيادة يغلي بخون قاعدة تشنا كفن بن أم ميدا كي بيت شك بير حدسز دوی والله تشبكن نقل عم دمسيت خون نقل عم اشترى بيجم علاجي ميدي هن المالي عصريت تشي أجبونا ميدي أم وناك تخون حتى حبكي مرحد بن إذا هدي سلامتی دوی ایگو روبیوی رحسیز بین آن گاسلیت بره هده نخوشی گولو گرک چی بیه مثلا گولا هر گور گر هر جم تختور چی شیرت لیکر بیا تختورا بش خودی جا که شجر حساس بود شوم در شروع با مخال زیدن ما خالنا در فتخون حتی از کارم از مالی تخم یا دوغال تخم سوزك حكيم لقمان هيا جي برسينا قلت ما بافي تختوريه تشيا تختوريه يعني تختوريه قنش قلت يا بافي تختوريه خوارنا هندكا قرق انسان خوارنا هندك بخوي بله ما مستشتب پرسم جور بجور فکر رامانه ولاتیه مهنه هنک بیجن و دماغ میدام تیشه از دم ستخم هنجوان بیجه قط میدام نایشه بر نادوازده سالان جاره که اشیا bu هن ولاتیه مد بیجه از دو واتخم هنجوان بیجه از ماس تخم هن کس شما مثلا شیر واتخم مثلا بابیم نام تماشت که بابیم چه سالی وقت میدای تیشه سه قب شیر واتخم ما مثلا وانا راستن نراستن ما مثلا ون وک به درمان کرمانجی نخوشی خون تداویت کن ون چه توصیت کن ما مثلا ولاتیه من فکراوان باشه شاشه ون چه تو فکرن چه بیجن بله بگه tabi خوارنه ده تشتیگو مثلا جمیده را باش ببه مثلا هنک میناک بدن مثلا پروبیوتیک دیویژن یعنی روی مروف ده باکتری هنه باکتری tabi ایگو فیده دنه مروف هنه ایگو zarar دنه مروف هنه اجا باکتری ایگو فیده دن جوانا گوزیده به پروبیوتیک gerek مرو استعمال بکه پروبیوتیک مثلا خوارن و خوارنمه ده چیه مثلا ماسته امجن ترشیه kefire ترشیه آوا شلغمه مثلا bana پروبیوتیک مرو مثلا bana karbine لوقت مثلا میدام تیشم همسته از اینا بیجم از جه میده بیجم tabi میده مثلا ماس جی باشه kefir جی باشه غنج اینا مثلا بیجن
işte zencefile, işte mesela zeytin, rune zeyt, ego zeytin. başa yani, ego mesela kaliteli bir. Gancivina mesela rojana mego çay mesela, çaya mesela çaya nane, zencefile, rezene, kara hindi va. حتمی گلی ختمی هی بجا چیکا Gülika hatmi bele. بیجن داری وی انا سون توهمه پاپاتیا اوانا تبجمیده را باشن tabi ما مستجی belki bahs ki mesela jiroviya radibecil mesela meji duamin Bele. Bele mecmeyi duyamine. yani vakti gorovi yani tendrüstiye wan bi sahat ne şugle gelek ne xoşir mesela jeçe dibe çima mesela işte gom txun mesela xwarne ve xwarne xoda xwarne mesela bejin endüstriyel sanayi hene evana tnava da qatqi işte mesela jonago drafide bejin امریوان زده به هنک تشتات خنی قطع مادسی جلد بیشن اونا تب زرار دن بدن امروف اجا گرووی باش ام بیشن وظیفه خانه کن اف تشتی گو مثلا ام تخون تشتی زرار ده بدن امروف تبی تخنه هندرو وقتی گو روی مثلا تندرستیز ام بیشن راست بشغله حجره با رویه بچاقی تشتی زرار ناخه هندرو اجبارینا تندرستیه میده رویه زحف میمه گوخرا بو تشتی امبیجن زرارت به هر آوایی تاثیر مت که ما تاثیر پسیکولوژی مت که لورا اجبارینا yani گوتنه میجی دوامین yani رویاره tabi ev abana teb بخوارنه و خوارنه گریدایه بله اجی تشتکی سر بیشم ولات یک جی گوت یا ما مست دبیج لقمان حکیم دبیج دک بخون فارنا باش وگا خوارنه باشنه خوارنه نباشنه شمونا میده وگا genel olarak بیشن هندک خوارن زیده آب و خوارن باشه خوارنا زو و خوارنا مرف بجو باش بجونه yani demek ki tersi ve ne başa xwarne kumara zu bixwe û baş necu ew jî ne başa merab dema ku lezu bes xwarna xwe bixwe zû jî têr nabe mamoste bêtir jî dixwe nayê mehandin yani ji bo navê mîde û rovî zarar dibînin ser dilê me xwarnê kelandî çêtir ji xwarnê nekelandî xwarnê heşandî çêtir ji xwarnê qelandî بله جبونا في تشتي قلاندي نباشن وكت تشتي ياغلي بن تشتي كو دوني وزح بن تشتي كو قلاندي سر منغلي والسر كو تي قلاندي نوا ياغي شوطي دا اوجي نباشن و لو ماني عند بيجن تشتي سر منقري ويه قلاندي شواط هناك مر بخوازنا خوازتي دا شواط شد با جوي را نباشن باوجد بس هدما پنجشير بوروفيان بينا باشن و خوارنه کو ام بیشن باشن بروکولینه لحانانه آوا سیرکه هست سیرکه شبونه محاندنه کو مرف تنک بکه کی جان سیرکه با مصفات بکه سیرکه سیوا سیرکه بطیبتی مرف کفچی کی تخناف آوه او که چتره yani sirkeci probiyotike بله او شخوت تدخل ناف ترشينا لما وصا نب سيركا وصا صافي مرف جرك كيفشي كي تخنا برداك آوه وصا طنق بك وهيجا سيرا ترى طنق بك واخوا باشا خوارنه کو مثلا بيجن شيرو ماست باشن سيف باشن چونكي روفيات شخلينن قيسي باشا حجير باشن جغيري و بعيفن موزن برنجن تشتي بروتين بن تشتي بروتين و تشتي ليف و بوصا بن وكا چه وكا نيسكي وكا برنجي وكا فاصوليا وكا نوكا افجي روفيا ميديرا باشن بيجن نوكا سبي ما مستاو اسيدا كود بيدام ده يا زيد برات باش راست ما مستويا نوكا سبي راست چنكي مشير جو مازجي بازيك بازن اوی دیجی آسیته وقتی چه میده و وی آسیته کم تکه او شواطه میده جدا کم مثلا انسان ده بجا وقتی شیر دخون چواز دخون
هما جدا باش دبم او سه قرب شیر مامۆستا دناو گەل دەوەیا پڕ بەربەلاو ev rast e شیر شو اواي باشه سيس بخوا شير بخوا القاليه القاليكتر جبوناوي ميدجي كيفن نافهف او تامبونات يعني اسيد كين به زياده واخبارنا اوفيجي اما جاوي اوا اوات تشناوا اسيد كين به وكي تشامر برداك الشكر دخيه اوفيت خسرت دي شكر كين به عيني او مساله كو زياده اوف خورن جبونا ميده باشه لو ما نما جوز زياده اوف خورن او زنجفيل عيني وكا خوجه گوتي باباتيا شيرانوك بنشت دارا بنیش چی بخوشی بنیش بخوشش بونا میده باشه چما او تفه زیدت که تفجی نوه که آوه نوه تفه دا انزیم هنه او جی خوارنی هور دکن یعنی تفو آف فرقه و هیا بنیشی مثلا ام بیش نیف ساعتی وقتی که جود تف زیدت به او تف چه میده تمامی و آسیتا و کم دکه جو آوای واجی gerçekten باشه و yani insan jî naxwazim berj bicim şinatî başe havuç başe bele şinatî başe havuç başe brokoli başe ji bo namîdê em çawa bêjin kartol başin me negot ew jî ji bo û xiyar başin havuç ew tev ji bo namîdê başin belki zaman em bêjin ji tiştê nebaşiyê karim paşî bêjin tiştekî ku bê bîra we Mesela mamosta di veterê de welatiyek dibêje dema ku ez pir xwarinê bi beharat bixwim mîda min tê şe. Tiştê nebaş ez yani li welatê me jî li herêma me jî xwarin bêtir bi beharatan tê çêkirin çanda me de heye. Tiştê nebaş ez bêjim ew beharat e yek ji wa zêde beharat tiştê yaxlî ne tiştê ku zaf don bin ew jî tedî me got tiştê qelandî zaf yağ dikişîn nebaşin çikolat te nebaş e çünkü reflû çêdike تشتي مگو قلاندی یاغ شوطاندی نباشه نوا یاغ شوطاندی اغلب جارا جیپس چتکن جیپس نباشن کارتولا تدید قلین ناف یاغ شوطی دا او جی نباشن تشتي به پاکت نباشه تشتي سیر نباشه بیواس نباشن تشتي ترش و توج نباشن چخا تشتي ترش و توج هبن خوی تشتي بخوی نباشن تدی خوی دکن هلتینن ماسی هلتینن گوشت هلتینن تدی گوشت مکسوتم زانم چیه تدی بیشن مثلا قالی چتکن ماموستا اوجی تعلقیه و زیده خوی هبت ده نباشه yani و فابریکاسیون ام بیشن ارگان yani yine organik gedavod بیشن تشتي الماركتيك وباكيت كريب زمان زياده دمينن خوارنيك ونشوشتي في فرنجيك ومرب نشو مرب بخو سري بكتيريا هي بلكن باسكن هليكوباكتر بيلوري شوشتي وصات شدبه خوار في كيو فرنجيك ومرب نشو بخو تدا هليكوباكتر تتكبنابا ميدا معرف بله او ماموستا چند پرسمه جنس کارم وانا جوا پرسم هین ونه دوام بکن پرسمه جنه بله برکم جبیر بکم ماموستا نا تماشاوانن me هevia bersivene dibêje diyam hefte saliye me bir doktor dibe kapağa mîda ve hepkî ew bûye ve bûye dibe ji bo wê jî xwarin derengî hezm dike mîda ve safra ve dibe asîda ve piçkî zêde ye dibe her tim jî qabze dibe hûn çi tavsiye dikin hefte saliye qabze û asîda safra ve zêde ye û kapağa mîda ve jî bawer dikin piçkî sist bûye vega qabziyetî xwarina hele xwar vehre veja ew dibe sebebe refriye وقتی که قبض به روی هات بن گرتن ناچه نوا میده دا او ایجا پاشته یعنی خوارن پیچوب پاش واته نوا میده و زراف جی تدی ام زانن تبجی زانن بن میده را او زعفران جی خوارنا محلینه مقتدی مگو او جی ارگانکی محلاندنه زراف او زراف normalde ku her roviya xwarna hurtke tiştê özellikle bi taybetî tiştê xwarnê bi yağ don hebin wa hurtke lewatê ku qabziyat hebe îje ew zirav şûna ku her roviya paşkî diçe mîdê watê diçe mîdê ew mîde jî nava mîdê xwe ew safra asîd em dibêjin safra asîdî ew jî asîd mîde jî asîd her du dikevin ser hev weke diheb dişmana dikevin nava mîdê watê ku naçe xwarva û ev qapağa mîdê jî ku em bêjin raser lûla lûla xwarinê heye yemek boristû lûla xwarinê û mîdê ku navbêhna wan
da ev qapak heye. Ew qapak watê ku xwarin naçe siz dibe. Watê ku siz dibe reflü te meydanê. Ew xatiya me ku dibêje ku heftî saliye pêra demek ki reflü çêbûye. Ew wextê ku reflü çêbûye qabzîtî wê zêde dike. Zirav jî ava zirav jî wê zêde dike. Netîce de reflü çêdibe. Wextê reflü çêbû mîde asîtê jî û asît xwe jî safra asîtê jî her du jî tên çi tên kurê tên lûla xwarinê. Lûla xwarinê bin singê de ye. Bin singê şewitîne. Her wextê ev der şewitiye bin singê şewitiye pêra reflü heye. Eger ku reflü hindik be ew miqdarê heye bêjin mesela santîmeke 2 santîmek û fire bûbin ku 3 santîma zêdetir bûbin heta bi îlaca derbas nabe hiç yek îlaceka ku reflê baş ketine. Sadece şikayetê reflê kêm dike. Watê ku reflû zêde bû be 3 santîma zêdetir bû be hinge ameliyat lazim e. Bi ameliyatê jî çawa çêtkin wê qepaqê mîdê tang dikin hêdî reflû çê nabe. Ew bi xatiya me re reflû çêbiye şikayetê wê jî temamî bağliya reflûyne. Reflüye yani. Bera dikare ser reflüye. Lê hefte saliye mamosta dikarin endoskopî bikin. Reflû endoskopî kare bike. Sakınca tê de tune. Lê ez bêjim lazim e çi çêke, çi bike ez bêjim. Ku reflû hebe gerek ew yatağê reflûyan dibêjin heye. Yatağı reflü heye ciye seri 3 santim zêdetir e bilindtir. Ew yatağı reflü gerek çêke. İlacı meyde gerek be ilaç nemîne. û xwarinê te gotiye ne baş gerek nexwe. Xwarinê baş hebin gerek wa xwarina bisekine. û wextê xwe da xwarin bixwe. Tedî hoca got weke mejiyê didoye mîde barsaq. Heqeten mîde û barsaq, mîde û rovî wextê miriv wextê xwe da xwarin bixwe his ji wê his dike. İnsan saat nehada roşkî xwe roja dî sisiya da xwe roja dî nexwe. Xwarinê baş ne? Xwarinê qenc wextê xwe da. Ew xatiya me gerek wextê nîzîkî razanê be jî xwarin nexwe çünkü ew ji reflû çê dike. û xwarina tika basan bêjin. Xwarina zêde jî gerek carekî da nexwe. Her carê hindik bixwe û ara dom bidiye, ara bidiye û zêde av vexwe. Zêde av vexwe wextê xwarin xwar jî heta 2 saeta gerek ser piştî xwe dirêj neke. û yataxê wê jî gerek yataxê reflûyê be. Ciye serê wê dibe hepkî bilind be. Stresê jî gerek kêm ke. û kîloya hebe jî kîloya xwe gerek zêde kêm ke. Kîlo zêde bûn jî reflûyê çê dike. û qebziyat hebe tedaviya qebzîtiyê jî lazim e. Ew qebzîtî heta baş nabe reflû jî baş nabe. Ve her awayî tedavî bike. Dermanê wê jî lazim e. Tev hevan. Belê. Bahsa qebzûnê bû tiştek gotiman. Pirsek adin heye mamosta dixwazim veya jî ji we pirsim. Ne bahsa qebzûnê bû mesela qebzûnê de meriv karî çi mesela çaya çi bixwe mesela. Keremkin. Mecin wekî mecin mesela nane çaya nane. Çaya nane. Biberiye. Belê. Cater. Gencîna mesela ev giyayê gezgezgeye sırgan otijê dibêjin. Mesela çaya wî jî roviya wisa baş şuğulêne. Mesela giyayê sinemekî heye sinemekî. Ewana mesela çaya wî jî xwarina wî jî baş e. Gencîna mesela me gotibû rezene, papatya, ixramûr ev jî roviya şuğulêne. Tabii zêde ji bo meriv qez nebe bol gerek meriv av bixwe û gerek meriv hareket bike. Rojê çend litre av bûn mamosta beraber yani av mesela em di çîka xwe de em vîna dibin di ev tiba em bêjin kevin de yani ji bo 25 kiloa yani meriv giraniya insan çi bê ji 25 kiloa re litrek av lazim e. 5 bardak av. Bêjin mesela insanek o 75 kilo be gerek 3 litre av bixwe ew jî dike 12 qedeh av. Tabii insan wê bêjin ya îşteha me ji avê re tune yani vega meriv mesela cê xwe mesela rûniştî ego mesela şuğulê ego li malê ye yani bira şûşekî bira mesela litrek av bira deyne ber xwe bira aromakî wî avî bira aroma bike mesela wekî çi em bêjin meriv karê nane bixiye meriv karê limon tirkiye tarçın çê dibe mesela tarçın jî ji bo roviya baş e. Hin fekî tedixin.
feki mesela bejin karşılığı seva çedibe. Yani av go aroma bir meriv işte meriv çedibe yani. Bele. Yani büyüğüne göre meriv 25 kilora litre av gerek meriv bu. Ana kaççılı hatiye mamosta zıvıstaneci kes av bana xo havini dişse av te birame jbokem xoydan din ledama ku hava hapki sarbe mamosta cemi didbe av kat naye birame. İşte zivistanı mesela şuna avame çava dagrin bir çaya giya. Böcül mesela. Tetkeme şuna av mamosta. Tabii. Mesela للروحية شغلي ملور mesela çaya zater havini cibstani devamlı çaya zater leherdir ya. Kahve el daire heye ilmala heye çaya zater yani zater. Bele. Mesela çaya nane çaya mecin çaya şin ceredi bejin. Bele. Yani merif çigiye hebi mesela mecin şilana yani ıhlamur papatya yani ev çika ave ev kemasi ave merv kare be çaya giya merv kare bsa çik bike. Mjbo midame hem jo dama hapki qirqamet heşe jmera başı tamam. Tabii hem jmera hem jmera hem bakşam buna insan ziyadet ki yani beni. من گوتانه از ویاره دا تکمی قولا و فانتا و خوارنه با آسیدیک او جیج میدره نباشن بکن ویجی بلکی من نگود بیم ویجی اره میاج بیشین شو خوارنه با آسید و خوارنه با آسید و خوارنه جمدی او سوقی چجکلر خوارنه و خوارنه جمدی و خوارنه گرم جیج بونا میده و رویا نباشن مثلا هن کس ماموستا چایا کلان دیوت کن اوجی دبه سبب پنجه چایا ولو گلکی گرم خواهد اوجی دبه سبب پنجه شیره استدام پنجه شیره چایا ضعف گرم نباشه خوارنه ضعف گرم نباشن و شوربه و خوارنه جمدی جی سوقی چجکلر و خوارنه کی جان و خوارنه هبه و جمدی بن نباشه بگم ماموستا tabii onu zanın Aliye ki mamosta malatya viji heye. Kondiye ji. Böyle. Yani hadise ke dibe hayrul umuri esvetuha. Yani dibe her tişte ameli bkhayr vasatın yani vasat. Nece her tişte de vasat yani hiç etre yani. Java mesela germ cemdintre mesela ılık. Her tişte de vusa yani işte bejin vasat çetire yani. Ne var mesela çaya mün kune kelandi ve nikar vakum. Piçki saya sar bez ve çayını kar vakum. Yani çaravi eve jarek bir çaravi eve kutusa kari ve khule efez kar ve bejim tkari kurtaki hindik çeki ku vakti çu rovya mide yani yemek borusu biraz sarbe hindiki her cari hindiki tib ve xuy zarar naki le tijara ki da afa germ ziyade xuy ye mida tejib şawta ye rovya mide jib şawta mesela çare serna tejib afa ya germ ve xuy le hindik kurte fazla küçük ke mesela belki mamosta bahs ki lali serhade pençeşera Borya xwarine zêdetir e yemek borusu kanseri. Jiberçi aliye sere jiberçi jiber go ew der mesela welatekî sare xwarina xwe jî ve xwarina xwe jî kelandî dixwin yani. Ew tiştê kelandî dibe sedemet pençeşerê. Na ben naha peve berahmki xwarina xwe çaya xwe sar bikim. Wisa vexunu bixun. Yek devra saadet da devra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da doktorekî wirjî hebûye. خل رنتي صالة كيجي مايا خل نشو نبالي مدينة خل نشو نوري قلتنا يا دكتور بخو هاتيه قلت يا أزهات مبري أز كيف تشتكي نام نخوازش في الهرم يعني تكز نخوش نكت حتى واصالة كالفرم هي تكز ناتيه قو أفتشما نخوش ناكفن قلت يا أم وقتي حتى برشي نبن أم خوارني ناخن هي أم تير نبو يجي أم دفش خوارني برددن و خوارنه کو ضعف گرم بن ام ناخون خوارنه کو ضعف جمدی بنجی ام ناخون شو ام نخوش ناکف Nemam olsa çandame de çanda kurmanca da yani luvalat deme çar aliyen valat deme em her tişti bu varın em her tişti gori xwarne ve xwarne bu varın mamosta derbas boy be em her tişti gori xwarne ve xwarne xwe amade dikim yani çalakiyem xwe yani em diçin ser xwarde mesela paşam rudin sohbet etkin yani em her tişte xwe
لگوری خوان آماده کن یعنی چند آمده خوارن ته حس کر ماموستا يعني هلا ام جيما خوارنا گوشت دا تنه باش خو نه خوارنا Evet. her vakit mamasan pırsara devam bakın Evet. دایک اکشمر مساج اکشاندی دبه kuremin yek şu an nehsaliye dbe heji evari bin xadatke miza xatke dbe şum doktor ilaç ektan min le ev ilaçı dbe kısır bu ne çetket be rasten ne rasta bavar nakim doktorek ilaca ka dermana ka usabidi ne samamosta yani fotoğrafı ilaç işandiye paşa zejo persim inşallah bersivave bidin evji alaka ve mide heye mamosta zarken ko evari bin xadatkin yani alaka mide u veya behev Yani heye işte gözlerim alaka midetine yani. midetine nefsa yani Ha. biraz او علاج psikolojik anji او علاج تخمين ناكم كو infertilite çebe yani kısırlık çebe min ne bağır o şey o ilacı onların pay vekin onların pay vekin o ilaç min ne bağır çekin o pirsa kadın hatiye dibece pirkam Yani zedetir ev yani evari zarar bin hoşilkin zedetir yani psikolojik yani. psikolojik nefsa Yani embejin tişteki embejin yani Hepsi ne sarı hoşine yapar. ki ne hoşine ki embejin kemasiye gücüne kem yani. Yani cistadi belki notunda yani psikolojik avana şu pişre derbastı be yani. işte demek ki şu kadar bastı mı canahın zarok Bele. okte zarok bu bine kadar zıkın paşa der bastı ve inşallah der bastı be dibece pirkamın haşte saliye dibe çubuğa dile dgala sadama dilgalandın çiye mamusta yani bavardıkım disa reflü anji gastrit heye دلغلاندن سدم ve bera qabziti heye o asita mideji nevekeve asita mide ya zede ya ji keme u zede beji dilgalandın çedbe u pera qabziti ji hebe roviye ve başna şoxlun waqti rovi ne şoxlun mide dilevat gale yani emça bejin zahfi vaji ve naraşınji او bejin xaziyam varaşyana ne ve naraşın Rehin insanlık kan varışın او هما صد الغلاندن شدبه هدي خوارن جي نكارن بخون چه بخون دترسن بجنم ل علاج و درمانی و هنه اگر کو باش نبه کارن اندوسکوپی چکن زدم کو هبه کارن تثبیت بکن نزوره Mesela de kezeba sor da jine hoşine ke ben bejin mekan bejin balgam tiştevsa Acı acı dalgalandı ki yani gerekse genel yani biraz steril kontrol doktor eder bas doktor bara kontrol bakın paşa şu kadar tkeve hole Evet. Pırsa kadın hatiye mamsa veya işte pırsım dibece feki em beriya xwarne bukun am pişti xwarne bukun brasti lwalah dema mamasta pişti xwarne lezubes çay vatxun kahve vatxun paşa feki paşa çerez em her tişte serseri hevdu dukun yani feki roje çan haba feki bukun Vega feki ağlabiyan şu şekir yani şekir zedet ki yani insana göre mesela şekrevi hebe gere haj yani feki gerek zede ne koy hammer feki ken gibi koy yani feki ya zikbirçibune ber buxoy beri xwarine yani pişti xwarine 2 saat 3 saat derbas bir dura mer buxoy çetire yani pişti xwarine yani mesela maxwarin xwar mesela taybeti de Ramazan ede Mehmer tişti serhef de usa dışında mide yani. Hatta savure xwarne Tabii yani usa çignadın, naber nadın yani. Mesela şiranici mesela işte şirani tatlı avanacı mesela pişti xwarine gere mervna koy. Fekici usa yani en az usa 2 saat 3 saat gere mesela naber bikede. yani nav roje de bukun ne baştıramamış Navruz işte aslında bir çibune çetire yani. Bir çibune. Mer mesela vakti bir çibi mer feki bir koy çetire yani. Mesela ta insana gömbeci az dilim tçe şirani mesela az baklava okum yani kadayı okum zik bir çibune bırak yani. beraber çiv Yani te embejin te başka ne hoşine ki şekli ne be problem ekti ne be yani mer zik bir çibune bir koy çetire yani. Vega feki خوارن چترش خوارنه نفسانه ام هر وقت بيجن فيكي چترن انسان کو شکری وطنه بن o fekiye zede jine baş فيكي زياده نباشه انسان کو ام بيجن بلا خوارنه كيم بك فيكي زياده بك وكا خوجه قلتي هنكي برچيتي کو بخو هنكي تربونه بك ويا خوارنه كيم بخو خوارنه كيم بخو
از هنکی کارم بکم کرم کن دگو یک هبو مسافر چوبو مسافری خوارنا و کیم بو جا بری خوارنه هنک فکی آنی دقنه خوارنه زیده نخون فکی بری آنی و نورمال ده گوری عادت و قاعده فکی پشتی خوارنه یعنی پشتی چایه نستانه گوری لیویجی تدی خوارنه کیم بو گاز پیشی فکی بدن بلهنه کی زیده خوارن نخون خوارنه مکیمه مگو یعنی اما مسألة حجيرة حجير ما برا فيكي بدون مقول أنا مسألة حجيرة هي وجا ميوان تابي ميوان مسألة الجون شونا قلنا كي شونا ميواني وجا خوي مالي قوتي كوري خو قوتي لا قو ميوان هاتنا ما ببخشة بندارة بابا حجيرة كان جو حجير ايدي وقت بخشيرم بخون ويشاغي من بين خوارنه يعني دمكي زيادة تر حجير يعني تيربونه تابي مرب بشي حجير مثلا ناقشرت خوي جوهري بخشي بشرا مرب خشيرت خوي يعني دبي وقت جوهات قشاردن تبع حجيرة قشاردن فراورن خوارنه ساعت خوش ما مستوى عيني اجا قطع عيني مثلا عيني منطقنا ساعت خوش ما مستوى كم استنا كادن جوهتار كرمكن خوش مالا وابا بله ام بردوام بکر ما مستشتب پرسم ما بحثا قبض بونه کر ما بحثا جور بجور ناخوشیان کر لما بحثا عمل نکر ما مستا گله کس هنکس قبض دبن هنکس چی عمل دکفن ما مستا سدما و میده چیه يعني بياجي ما ورد كمش ميده وروفيان تديسا بقى تبي ما بحثا قبض لغي وقتي مكر ما جو روفينا شغله وقت جو روفينا شغله قبضون شد بي يعني خوارنا قوم تخون جبدنا مروف در باس نابي ناچه
Ve amel jî em bêjin zidêviye yani. Wextê rovî zêde bişoğle vî çaxê amel çêdibe. Yani bi amel re tiştê got mesela em dixwin û ava bedena mirov kêm dibe. Tabii zaroka da taybeti zaf mesela hatta dibe sedema mirine jî yani. Çünkü zêde mesela wextê av ji bedena mirov hinda bibe. Ondan sonra bejin ev denga elektrolit jere dibêjin bedena mirov da işte sodyum, potasyum, elektrolit hene ewana denga wan xira dibe piştî ku xira dibe yani her tiş mesela bihevre girêdaye guçuk jî mesela em bêjin dikeve bin tesîrê qalb jî dikeve bin tesîrê yani hatta min jî tişe yani ji amelê zaroka da amel zaf tehlikeliye ve wextê Sedema ve çi ama sedem işte yani dvego mesela mikrobik be, viral be, bakteriyel be. Yani em bêjin tiştekî em bêjin tiştekî em bêjin mesela mikrobik meriv xwarî be. Xwarina mirov de mesela em bêjin xwarinekî em bêjin mesela xirabiye meriv bixwe. Yani jî ji her nexweşîne mesela em bêjin insanê got mesela üstünüm enfeksiyonu jî bê amel çêdibe. Tiştekî em bêjin ne baş bixwe jî amel çêdibe. Yani amel aslında çeşidekî yani meriv beden xwepaxiş dike. Ama wextê got zêde çêbe çaxî yani zarar çêdibe. Ve meriv wextê got mesela amel bu gere xwarin ve xwarina xwe jî gere biguherîne. Mesela kartolan anca patatan dixwe. Bele. Yani insana got mesela amel bu mesela me gotu bu wextê insanê qebz bû bira tiştê posalî bixwe. Neyse. Ve insana got amel bu gere posalî nexwe. Çünkü tiştê posalî zêdetir roviya şoğlêne. Ve tiştê got mesela roviya ne şoğlêne gereke meriv bixwe. Wekî em bêjin mesela tiştê bêrûn bixwe. Ondan sonra patatesi kalandi, muz, sev, işte vakam bejin şeftali, işte havuç, bana mesela amel seknini. Gancıvina mesela bejin tişte birun, tişte bir şeker, tişte usa baharatlı, tişte tuj, gerem her jvan dur be. Yani zarok biraz mesela zarok betir mamut tametin bırakın çikolata yani de insana go amel de ve zedetir gere av buxwe bor go varişandın tine be bor gerek av buxwe go varişandına be gerek yani parenteral tedavi gere lazım yani damar gerek tedavi be yani seruma gere mervki bu tabi istirahat yani tiştemir istirahat be zarok ki bu ameliyat Kevin mücakil ser medya civaki de bu çıkarastınız hanım ava bu karbonat o xwed tavsiye ediyorum. Önce tavsiye etkim ama savaya. Tabii karbonat. Dobra hınzarok cana nakvazın ilaca vakun dermanan vakun. Yani jbona go ev elektrolik dengesime go ya jbona go beci işte henek karbonat. Yine karbonat. Kınava avsa Vina mesela nezaroka. Hatta da ezahana mesela işte usta paket adet froşun yani. Hene yani. Örtken hava abi usta dahalini nezaroka yani. Servet işteki bejim. Tabii. İshal xwarnek u mesela roja beri mabin, roja droş mabin, xwarnek u bayatan bejin. Yani jî xwarnek u sa neşuşti bin. هم صاب عجلتي نشوشتي كبخن او بكتيريال شدبن اشترشيا قولي قانفيلوباكتر او يعني تيفو ددي بخوارني صار نشوشتي شدبن فيكي نشوشتي شدبن يعني فيروس ام بيجن روتا فيروس ددي اوجي شدبن اوجي اسهال فلان شدكن انسانك و كوچكاو و تسيكا كو خيبكن جواجي توكسوبلازما غوندي ميكروبك ايكو اشياء نهات ايكو اشياء بكره نهات من جوا ايكو وا خيتكن الواي مالي داجي توكسو تشدبه توكسو اوجي ميكروبك اوجي اسهال شتكه و كفنافا قراجيري دا اوجي اسهال شتكه و غير وجي انسانك كو ام بيجن جفر شويه سعودي عربستان يعني جفر شو اوروبا وقت كو جي بغورينه
توریست دیارسی دبیجن خوارنا و بچه مثلا جبر چوی انطالیا خوارنا انطالیا نگوریاویه یعنی تدی مگو میده و اوجی وکا ساعته میده و رویجی خوارنه نازدکن وقتی که تشور او خوارناور تماما جدایه وقتی که وانای یوجی اسهال شد به عمل شد وقتی که عمل شد که خواجه گفتی آف وندات که وجود به آف دمینه انسان که به آف منجی دمار زواد بن و انسان حتی وصا زواد به حتی وصا زواد به سرم چنابه یعنی چقدر وقت خواجی ترناک یعنی چونکی هنی کنه بجنم چل جارا پنجی جارا درتن عمل دبن جوارا شرطك ورازان جوارا شرطك و دمار ده سرم بدن و یعنی به سرم چنابه ایکو کاربه وقت خواجی او قارشمك وساكو ميكسيك ومرف حاضر بكلماله مرف كاره واجي که كاره واي ارزانه جي بستينه و سو چاره پاشيجي چاره سربونه پاشيجي خسته رازينه سروماجي بدن يعني چد يعني برا حتى وي اصلا نسك نفس ما مست يعني كمال بدرمانن بفان و خوارنه کو راحت نبن برا لازم بس هرن دكتوران نفسه يعني سرومان انجا توصيه دكن اون توصيه كرانجا خو صدر بس ما مستبحثا خوارنا خرابی کر مثلا هاوینا جانا وساد تلویزیون ده خبر ده جانا دبینن مثلا هناك خوارنه دعوت هذا ام بيجن خوارنه جو فابريكا چتكن مثلا خوارنه مثلا جواکی چه دبه تایبتی مثلا هاوینی محافظه خوارنه لگور محافظه خوارنه yani usulü muhafaza nakin. Yani gerek mesela germeki de gerek bimini. Vakti go muhafaza başına bir tede bakteri mesela zededibin. Taybeti mesela ev döner. Böyle. Döneri emiriçka taybeti. Şu döner baş ne yapacağım? Mustagoya xwarne mesela kelandi J pijandi çetire goya mı usta? Yani mesela döner yani ne vaka xwarne kelandiye baş xwe çignavi usta çenavi usta niv pijandiye ya aslında döner. Gerek ama duyu esnayda gerek mesela çava hata pijandın gerek usta hemen duyu esnayda gerek merhab bexwarin yani. Vakti go böyle veca mesela bir saate demine mesela bej davet ara döner çetkin ya mesela bejin 300 kesire 500 kesire او جيتكن وسرب دبينه بساعتها ondan sonra o kontamine dibe zeylenme şey dibe. Hakikaten çiğ köfte, sushi, avcı tenduristi insan ara ne baş yani. Yani acem bavardıkım da derbe beboş dedi. Vega çiğ köfte. Tabii vega isot vega am levedere am hakkı isot bidin yani vega isot tışkidin yani isot yani bir goştu yani dukuje yani bejin fakat avcı gerek ezah ne sekine yani. Gerek ne sekine yani çiğ köfte vakti hata çekirin mesela demek ki de kinde gerek bir xwarin vakti gerek ne sekine. بله شکل در و ماماستا قداخه یعنی اکو عجینا بگوش تفروشن. Tabii بگوش tabii. و باور دکم ماماستا آوا فکی اجل در و پردفروشن. آوا فکی اجی جی دمره آوا در خو بخوا. مثلا مال جانا چتکن تتکن دولاب لی خراد به اوجد به پیشتی نیف ساعت که به باکتری لسر آوا فکی اجی چد به. شونا کو آوا فکی بخون فکی بخون چتره. Yani. Çünkü esmamızda böyle. Çünkü posa feki acı fedaviyye yani. Jroviye. Juna kabziyate. Bu kabziyate be kaşle ve jenekin bu kaşlarına. Nasıl? Yani sev. Böyle mamasta meg beriya strane me bahsa pençeşera roviyan pençeşera mide metkir leme liser sedema pençeşera emne sekrin mamasta. Pençeşer پرانی جل ولاته و مامسته پنچشیرا رویان آنج آمیده جبر چه چد به صدما و چیه؟ افجج بنا خلقنا gerçekten مهمه گرینگه مرف کو زانبه پنچشیر چه چد به مرف زانبه önleme خوجی بستینه مرف کار خو محافظه جیب که بنا و صدمه پنچشیر مرف زانبه زح مهمه گرینگه یا ولات مدا belki دولات اجنبی جی یا سبب کی زیاده هلیکوباکتر پیلوریه. او چیه؟ هلیکوباکتر پیلوری باکتریه که بنوا آسیتا میده ده نامره. بنوا آسیت داجی نامره. او هلیکوباکتر پیلوری
ji hatine lêkolîn kirin ji seda ji heştiya ya ji seda nota di nava mîda insan da Helicobacter pylori heye. Helicobacter pylori zehfê wa dibêjin çi şê dibe? Zehfê wa jî dibêjin ji fêkî û firengiyek neşûştî ku dixwin yan jî xwarinê ku tam nekelandî dixwin nekelandî çünkü di kelandî da dimire ew kelandî dimire yê ku nekelandî bi wa xwarina Helicobacter pylori tê nava mîdê wa tê nava mîdê tedî me berî jî got asîd mikroba dikuje îca ew mîde Helicobacter pylori nakuje ji bo navê nava mîdê de Helicobacter pylori ku hebe zehfê insana da jî heye û ew Helicobacter pylori ku zamanekî dirêj nava mîdê da bimîne û nê dermankirin ew sedemeke ji bo nav penceşêrê yek sedemek dî jî insanek ku stresa wî hebe zehf ku bi stres be yani wisa ew stres jî asîta mîdê zêde dike watê asîta mîdê zêde dike ew jî dibe penceşêr yek ji wan jî obezîte ye em bêjin insanek ku kîlo bin hema çi bidîtin û bixwin çi bixwin hema çi bidîtin û bixwin ew jî paşî dibe sedemê نەخۆشیên mîdê û rovî destike ew jî paşê dibe pençeşêr insanek ku bi wara reflû çêbû be reflû em bêjin ew reflû jî ku nê dermankirin nê çareserkirin reflûyeka zamanekî dirêj ev der tişewtîne navê tê gotin barret özefagus barret özefagus ew jî dibe ew jî bi salekî 2 sala 3 sal dibe penceşêra lûla xwarinê yemek borusu ew berî jî me got avê xwarinê ku germ bixwin ew jî dibe penceşêra sebebê penceşêra roviya xwarinê ya yemek borusu tiştê germ tiştê me got tiştê şewitandî tedî tiştê şewitandî çi hene wa dönera da hinek cana köşê wa nasıl dişewtin ew xwe jî dibe sedem tiştê qelandî wextê ku diqelîn derin dişewtin ew jî dibin sedem dibêjin ew tiştê qelandî demam dixwin mamoste li boriya mîda me de dimêne û xuya jî nake paşê hêdî lûra dizaliqe yanî paşê dibe weke timir û nabêtir zanin mîde dibe weke goştek ew jî dibe sedema pençeşêra roviyan mîde û rovî tiştê şewitandî naz nakin hezm nakin weke tiştekî xerîb e tiştekî yabancî ye xwarina naz dike avê naz dike hîn bûye lê tiştê şewitî fehm nake naz nake watê ku tê dibêje ev tiştekî yabancî ye tepkî dide nîşandan û paşî ew tepkî jî dibe kanser yanî ev insanê ku zêde em çi bêjin musekkin hebe êşbirê yê serêşê ku dixwin ew jî mîdê da birîn çêdikin ûlser çêdikin gasî çêdikin ew jî dibe sebebê ew kê sebebê kanserê mesela mamosta hin derman ew qas giranî ki merev dema ku ew derman vedixwe cî de êşe dike ve mîda merev mesela hin derman merev ew qa giranî ki merev dikare bexwe lê hin însan mamosta rojê 2 cara 3 cara yani ku serê wan têşe cî de distê wan diçe dermanekî mîdê hem mîdê dibetilînin hem jî hinek ilacê ku zav zêde ilaca dixwin ew jî li hev dikevin ew jî dibe sebebê penceşêrê yê insanê ku xwîna wa gruba A be duwa da jî penceşêr zêdetir çêdibe pozitif an negatif fark dikir tenê A hema A be ê ku duwara 0 be jî buwara jî ülser zêdetir heye ülser zêdetir çêdibe gorî piyasê tedî vêga sebebê penceşêrê sedemê penceşêrê ne yekem bêjin hema ev tenê ye genetik jî heye ê ku aîla wa da mesela genetik hebe buwara zêdetir dertê meydanê zêdetir penceşêr çêdibe û em me got insanê ku zilamî bin cinsiyeta wa jî çêtir zûtir kanser li wat keve insanê ku emrê wa 5 sal 6 sal zêdetir bin zehftir li wat keve lê em nikarin bêjin insanê ku 20 salî bin wara penceşêr çê nabe wara jî çêdibe lê tiştê tedî îstisna qaydê xira nake insanê ku ser 40 salî 5 salî bin wara jî çêdibe xwarinê ku zêde bi xwê bixwin tedî me got goştê ku zaf xwê dikin hiltînin havînê zivistanê buwar ê ku zêde wa xwarina jî ku bixwin ew jî dibe sedemekî
پنجشیره و لهنک جیاجی پنجشیر زیاده تره ام بیشن لگنای دوغو یعنی بیشن لامریکا یعنی جلدر کی جیجی فرق که مثلا او جیه کو هوا ور اقلیم ور مثلا امریکای فسفود گله کی تقوار بله قارنا حاضر جی جدا يعني هر جي نوا كبا ام بيجن لافريقيا ام بيجن مثلا ور زياده پنجشه زياده كيل ور هرا ور بخوارنه وات چنكي ام نكارن بيجن سبب سدم تنين نكارن بيجن ضعفا ملتي فاكتوريال يعني سدم پنجشه زياده هنا يا سدم زيادتر فيغا هليكوباكتر بيلوري تيغوتن ülser de gotun ev her duk و رفلو دبيجن ايكو رفلو زمانك دريج بورا هبه بارت بورا تشدبه اوجد به سبب ülseri و انسان زيدك وقبض بمينن زيدك وقبض بمينن خوارنك والليف وبوسا زيدا نخون او خوارنك وقبض زيد قبضيتي ده دمينن روفيا ده خراد بن اوجد به سببه يعني قبضيه زياده قبضيه مثلا كرونيك قبضيات زياده اوجد به سدمكي پنجشيري مثلا ama pranişte pırsın kabuzbunere kijan çayane batan paşte yani prani rezene tavsiye etkin maması cihek anji beyjim yani tavsiye etkin megerçi me gotu bu yani rezene ev nane biberiye çay biberiye ıhlamur papatya ısırgan ot yani gez sinemek ya ona bu kabzbune başa tabi işte bu posa gerçi mamusta gotu bu mecbur ki novko ki fasulye işte geneme bir kelpek nane bir kelpek abana bu kabzbune başa قيس وحجير قيس حجير mecbur tabi bol ziyade gerek abi hareket mühime buna merif kabzına be hareketi ji pırt tesirdik bavardık maması çereze yağlı ve ke fındık fıstık kaju evjiş ekere başın evjiş kabuzbunere başın ya çıka mere bedena xurt bike به هر آوایی به سپوره به آبه به خوارن و خوارنره باور دکم قبضبون جی پیش دیدم که در باست بیان نوسا القول چخارجی من گفت او جی وکه چوا سدم پنجشیر ارگان توکانه او جی القول چخارجی سدم پنجشیر میده و رویاجی ما واسه تو خازم بیچکی سر تداوی انجی بسکنم مثلا گاستریت چوا تداوی کردن انجی ülser انجی رفلو مثلا دما کنه خوشک هات باوه ون سری de çava despetkim bavar dikim her naqoşi ne her aynı astıda ya بله yani hijwan pır da renktin hijwan cide midan teşe cide seril doktor andın ev dibejin yaşam değişiklikleri yani tabii bahsa stresi gelemem ki bale stres ko her avay tesiri kanser zedat ke naqoşi mide zedat ke aslında hatta vega kumagoti hatta tişe vega magoti zaf veji kumarv bike نخوشی میده و رویا باش دبن یعنی تداوی و درمان و تشتی بگا قاسکه بگا مگوتی اشخوا او جیه خونه جغیری واجی تداوی علاج جیه تداوی علاج لیه تداوی درمان علاج هی چاره سبونا علاج هی ناتی معرف گرک تشتی ابسری و بکرتاسی بیجم تشتی گرم زده نخون میده خرانابه تشتی ضعف جمدی نخون میده خرانابه او و خوارنه آسیتلی içecek خوارنه آسیتلی کمر قولا فانتا مرب نخواه زده مرب باشن yani مرب نخواهش نکبه انسانه که و بخواه چاره بخواه الکل بخواه گرک و یا کم که یعنی تمامی دوجه برده و خوارنه که دخواه زفتر بلا بجاندی بن نه یک کلاندی بن مثلا یه نه کلاندی بلا ایکو نخوشی میده هبن بلا چتر خوارنی وسا چی یک نه کلاندی بلا کمتر بخوام و وکم گوتی مریجی مگوتی فیکی و فرنگی چترش خوارنا زاف میده را زاف و خوارنی مگوتی اف باشه اف نباشن دقتا وابکه و خوارنا خو زیده دلال بجو و هندک بخو و هر جاره کیجی زیده خو زیده جار کی دا زیده یعنی جاره کی دارونه و زیده نخو یعنی خوارن زیده اشتای هه بله هر جاره هندک بخو ساعت قادی دی ساعت دی 20 بلا بخو روزم 3 جاره دخون بلا و 6 جاره بخو یعنی وز بجم یعنی
و لپشتك نخوش کت مامۆستا پرانی تستێک و ئەس دبینم ئەو دەرمانە و میدە پارێزە هەیە وەیا دەدن بەری خواردنە وەیاوە تخون ئەنجی پشتی افتشتك و افتشتي هي نهاتي علاجا مقاس بوا كورتاسيجي بيجم ومهرن وجي انسان gerek haş وهبه لتويك وباش نبو مثلا رفلان بيجن يا ام تشقاجي بيجن علاج رفلي باش ناكن نسانه gerek haş یا تغير رفلي هبه و haş سر پشتی خودريش نکه پشتی خوارنه و وقتی کو خوارن خوار نزیکی کو رازه gerek خوارنه نخواه او چونکی قپاق سسته آسیتا میده همه دیرکت زودتر شد به ایجا وقتی که بیشن نخوش کد و باش نبو ایلا گرک هر بال پسپور میده پسپور روویا علاجی که بدن شروب میده هنه و حب میده هنه شروع بجنه و عالم دا فاموت تدینه تدین بجن نزات تدینه اومپروله اومپرازوله لانسوپرازوله ناویانه بجن باشتره نه ناوی وانه ناوی معدنه وای لانسوپرازوله اتکن ماده ناوی پیاسی نابجن مگو و علاجا ددنوا و علاجا کو اغلب و باش تبن وقتی کو هاش خو هبن تدی تشتی مگوتیجی بکن و علاجا جی بخون باش تبن وقتی کو باش نبون اگر کو بن 40 سال رابن بن 40 سال رابن و سر 40 سال رابن هر حال کرده کو باش نبن اندوسکوپی جرا لازمه اندوسکوپی جی مگو وقتی کو اندوسکوپی tam teşhis دانین گوریا و تداوی تکرین مگو سبب صدم پنجشیر یک جوات دی مگو هلیکوباکتر پیلوریا yani muhakkak gerek seri avulda helikobakter pylori jbunawe tedaviyeka bi taybeti çekin. He dest tedaviye nekiri. Hez dest derman nekiri. Tedaviya ve 14 roja 28 roja carna ve dermani peşi bikin paşi ve 6 mehediji tedaviye cuda hene gerek ve devam bikin bidominin o derman xwaji yani ya hindik heri hindik 6 meh belki jî carna 8 meh careki salak carna jî 2 sala em ve ilaca vakti xweda ve ilaca gerek berdevam bikin yani ne tişteka penceşer be nexweşiya ülser bin birîn bin gastrit bin tev jî baş dibin û penceşer be baş nebin hinge iş digohore hinge lazım be belki kemoterapi belki yani teşhis bedanîn belki radyoterapi belki ameliyat belki cerrahi ew perçe ew ciyek û penceşer girtî dora wê paqijî bêkirin ameliyatî tamamî bê rakirin û hinge jê xilas be. Yani tedavi prani bir ameliyat çed be mamosta tedavi ilacan bir dermanan çara paşi heri davi yani ku baş ne bu ilaca baş ne bu vatişte ku magoti bu vaji dike gorya xo xwarne xoyji diqat dike ilacı xojit xwad vaqti xwada jit xwa ku baş ne bu ya paşi endoskopi bekirin teşhis ve çiye kitle kansere çiye gorya ve hangi belki cerrahi tedaviye amade tıkın. Bəli. Saat hoş mamosta. Az tedaviye helikobakter pylori و gastrite de dem bejim beşamede dermanın kurmancı böyle ev rune ev kantaron yağı dibecin ya kantaron yağı ego mesela ne libertavi le siye hatibe çekirin şu kadar nava zeyt de çetkin rune zeyt de çetkin gulil ki kana ma masat tkhna rune tabi evci tabi evci rengi haber gulek böyle avana rune kantaron jbo mide başa yani jbo gastrite mer roje mesela ya xurini yani jberi razane kepçiyeki ne xwarne epçuk tatlı şirani mer kepçiyeki başa gıncına ozon tedavisi tedaviye helikobakter pylori'de mamusta tesiravi heye. Ozon. Tabii ozon tedavisi. Ozon tedavisi bir şekilde gelemer bir şekilde. Hem major ozon tedavisi yani damare gıncına hem ava bu ozon çetkin. Ozon tedaviye ke çağıya mamusta ozon madde ke tetkin nav khuyne ne? Vega ozon na ozon ji oksijane ji oksijane
saat teçekirin oksijen de tabiatı da de atom oksijen behevrene O2'ye vakti sehab oksijen atomu behevrene o de ozon O3 yani o sehab oksijen de ozon bu makine teçekirin ve ozon gaza ozone ava ozone çetkin ama ava ozone ji vakti merv دوخه مثلا هر صبح مثلا بیجن نیو برداغی چای هلیکوباکتر پیلوری تداوی ده تأثیراوی هیا tabi ozon merv vakti mesela istimal ki çi dibe ozon dibe parça dibe oksijen O2 oksijenek atomek bir serxwe derkeve ortaya oksijena bir serxwe avana tesiravi heye çi ki em bejir mesela bir bakşandın buna insan zedet ki anti inflamatuar etkiavi heye antimikrobik etkiavi heye avana hem lokal yani lokal ça mesela vakti em bave bina ozon ava ozon bukun lokal etid ki sistemik yani damar edem ozon tedavisi çekin evci sistemik etki çet ki o tedaviye sistemik yani major tedavi بدجور شده به خوین مثلا نخوش 100 میلیم خوین دستینن 100 میلیم بوزون غازی تبلیغ تکن جار کدی بخوینی دنیا بدنا bir insani yani de izotonik serum ede ozon به 10 dakika bu ozon tken bina didne insan evji ozon mamasta jigayni naxoşiye anji insani ku tu naxoşiye wan tına biji tabii yani tedaviye ozon tavsiye edilir yani bu bedena mecbur parasına enerjiyek de demirov yani enerjiyek de insan belaşe menut kana usta bele mesela bu vakti koronayı da naxoşe mesela de yoğun bakımıydı da Avrupa tabii Türkiye bina çeyne kirne Avrupa mesela tedavi ozonu mesela çıkan neticevan beter berbelavan böyle ditine yani saat hoş kerem kremstana kadın göster bugün şerbin صدری ما بخیردی جمیلامن سر صدری ما بخیردی جمیلامن دو جانامن از o sonu hatri to ki Cemilamen, Cemilamen Ez o sonu hatri toki Cemilamen, Rojanamen Cenefinde faiz bero Cemilamen, Cemilamen Cenefinde faiz bero Cemilamen Rojanamen Az çinono tutapulke Cinono tutapulke Cemilame Rojanamen baş malava
بله ایجام حبکی مساجانه دوام بکن ماموستا ایرو براستی گلک مساجن مهنه حتی کش دستم وری از بخوینم تخوازم جواب پرسم ماموستا جباتمان مساج کاتیه دبیجه نوی مراد بارلک دبیج فادلوز hoca تخوازم بپرسم دبی روویا کالند پنچشیرا روویا کالند دبی گلو ارسیه نه ارسیه پنجشیره باور دکم دمال باتاوان ده هیه شیم پیشیج مگوت ارسیه ارسیه نه اوجی ارسیه که هه و خوینا واکو گروبا آب اوجی سدمکه اوجی تعلقه ارسیه یعنی ام کسین کارم بیشن سلام خوشیش مراد بالا خیرت کم ناز جد کم حواله ویا مامستا امجی گلک سلام خوشیره دشینن پرسه کادن هیه دبیجه از هر تم آن قبضم آنجی İshalım, amalım. Yani evji İBS'ye em dibêjin huzursuz bağırsak sendromu spastik kolon jeratê gotin ew jî nexweşî bi serê xwe nexweşiyeka bi serê xwe ye yanî serbixwe ye yanî ew nexweşiyeka dûdirêj e. Dibêje zarokê min jî wisa ne yani ew nexweşiyek û em dibêjin huzursuz bağırsak sendromu İBS em dibêjin irritable bağırsak sendromu ew nexweşiyeka ji va nexweşiyê ku me gotî ew jî nexweşiyê kolon e lê ew nexweşî hingî dirêj e em nikarin behs bikin zaf dirêj e ew xwe jî lê tedawiya wê dermanê heye درمانه و او دبیجز بزارکه من دجه ما مست اوجی ارسیه تدی اوجی ارسیه دبی امکان گیشن دکتر ویتامینا B12 دبی دده و D ویتامینی دمه نخوشیه میده یک جواجی ام بیجن فوندوس هیا فوندوس هیا قرپوس هیا پیلور هیا یعنی bölge mide او فوندوس هیا لوره intrinsic faktör هیا او faktör که جور ته سالم بیشکرین جور درته دچه او انسانی کو خوارنه کو دخوا B12 B12 و B vitamini و وصاچت که دروویا دا دپالینه و دمحینه و دخناف دمجت خناف وجود انسان رووی جی مجاندنه رووی جی مجاندنه و میده جی حلاندنه جی محاندنه جا او intrinsic faktör eğer ku insanı ku gembin yani fundus çene be bele bawon iki çıkacı xwarin bixwe bawon dozda ew nabe yani mijnake namije nakebe nava vücuda insan bawon iki gemde derti jwa insan rarat çıqat habaji bidiwa çıqa habaji bidiwa wara bexwinici çedbe پرنوسیوس آنمی اند بیشن چقدر جم حباج بدنوا امل مش نابه يعني نامجه جوارا تداوية درزية بدوز لازم جوارا برابر درزية فيتامين درزية قارچه saat خوش ماموس اجازه جي بپرسم بله نویسکار Muhittin Orak mesaj merşandiye mamosta jî cacaran dibe mevaneme Malaya ava her hafta jmera mesaj andişeyne dibêje Slavên germ û gur ji mevanê te re bin em jî gelek Slavê xweş te re dibêjin Malaya ava dibêje ev çend salim bi min re qebûzbûn heye min sê cara kolonoskopî kiriye paqij derdikeve min tamamen dermanên qebûzbûnê xwarinê lê tu faydawên çêne bû dibe aneka çaya form vedixwim بشكل راحت دبم çaya form جي ماموستا يعني جواب برسم أبجي طالقة هي يعني لو أو أبجي برزوتر تخطوالته يعني كوبايا بتكون جي روبيا ما زوتر دي شغله ya gene merif kontrolü istimal ke yani zede istimal ne ke? O da se jaracı kolonoskopi mi kiriye? Demek ki demek ne diyeceksin? Servet işteki bejim. Kerem. وگا شخوات تدی ما چقاس ما گو وا بخون قبضی کم ده باما هنک تشت بلکه ما کم کربن ما گو کم کربن یک جبونا و قبضیتی اگر داخوازیا چونا توالته کوره او انسان کو هر جاره تأخیر بکه پاش بخه یعنی بیجه ایش من هيا از بگا ناچم از قاسک دی هرم او رویجی تدی ما گو وکا ساعتینه جارك دي او داخوازی نای يعني او جي تشتكى یک جي توالتا على فرنجا على تركا تبيجنا صني بله توالتا على فرنجا يكون بيجن قلوزات بله او جيج قبزيتيه زيدتك او جي نباشه بله ياكو ام بيجن يا على تركا هيك ترى جبونا قبزيتيه
و جغیری ویجی تشتی ما گوتی جغیری واجی مش باشه رواچونا زیده باشه شو آواز ده آواز زیده باشه او مش چما زیده باشه چقا جارکا کو گاوه کی باویجه او روی حرکت دکن بهتر دشخون دشخلن جبونا و مش جبونا قبضیتیه یک بیکه انسانی که به دومی بزمان زحفی رونشتی بن قبضیتی بوارا يعني اغلب جارة چدبه مش جبونا قبضه باشه و چو وقتی لکربه احتیاجیوی چبو هر بال توالته و گرک نسکنینه وقتی خود هره چونکی وکه کما گوتی پیل بحرینه پیل بحره دالگه بحره جار کی خواستن داخوازی هات و نچو ادی جارک دیو پیل شنابه دوباره دمه جی دهره که امکان هم جی دمه هر توالته باشتر ما مستم شو هم هر به هر آوایی هم هر تم توصیه که ما مستم کنگی هم مستر تندرستی برنامه چت کن ام سپور و آف و حرکتی هم توصیه کن یعنی گلک سپورین مجی جماعت کتن یعنی اری هری هندک به 3 لیتر 2 لیتر آب بخون و 5000 اکود کاربن 10000 گاف روزه باوجین و ببمشن نفس ماموسه به هر آوایی گلکیش خو به تندرسته حرکت تشتك ديجي قبزيتي بحفتيه دا اگر كوش سي جارا كيمتر دركه بدس بجا مازن او جارا تقوتن قبز او دبا قبز وش سي حفتيه دا سي جارا دركه نقبزه يانجي هروش درته لب انت عند درته زحمتي درته او جي قبزه اوجي قبض بونه ساعت خوش ماموسه پر سکادن هي ماموسه شتا پرسم دبجه از 88 کیلومتر دوخازم عملیاتا میده ببم دبه عملیاتا میده گلو تعلقیت به حبکی ترسم یعنی باور دکم اجبو قلبونه دبجه از عملیات ببم يعني برسيوي ما مصاب ده چتره كلام كن بله مگو اوبزیته مگو کیلو مگو قلوی نخوشیش میده را یه پنجشیر را وکه گبلیک هه دوجانی اوجی رفلی زیادت که بله رفلی زیادت که باباتوان جدا وقتی مازن ده اوجی رفلی زیادت اوبزیت قلوی جی رفلی زیادت که وقتی رفلی زیادت که حتی ده صدم پنجشیر جی يعني رفلو تدي ما قول زمانك دريش هبه بارت بيراتشد ده بسبب جبونا كو عملياتا في قلويه بو علاجا بدرمانا وبخوارنا وبخوارنا كو كيلو ندى كو ضعيف نبه هجايه او سليف اوبراسيون بيجن عملياتا ميده بچوكرنه جوارا يك بيك باشه ليش كيرا باشه انسانی کو بادی مس ایندکس بيجن وجود کتله ایندکسی اگر سر چلی رابه ماسیف اوبزیته موربید اوبزیته کون جرات بيجن او انسانی کو زیاده کیلونه یعنی وی اوای بيجن انسانی کو سر 130 کیلو به 140 کیلو به جوارا علاجی فایده ناکه ام چیجی بيجن بونا قلویه فایده ناکه جوارا یک چاره دمایه اوجی میده بچوکرنا عملیاتا میده بچوکرنی جوارا یک باشه از بیجم توصیه دکم از زانم چه علاجی جیب خواه که بناکه هاش نکاره خوار نخواهی که بیا انسان یک 130 کیلو به 140 کیلو به چه قاجی خواه که نکاره خواه برچی پهله یعنی هر حالو کرده خوارن بخواه يعني به اواکی دی ضعیفی چنابه چقا بگره جی کیلو ها دیسا نکاره بگره خوارن جی نکاره دفش خوارن جی برده جوارا یک بیک عملیات یک چاره لما مصطفى پشت عملیات جی هنکس بله کیلو دن پر خوش کیلو دبن ددن يعني جی ده 30 کیلو 40 کیلو دن لهن انسان پشت عملیات دیسا کیلو راجع يعني ميداوان بتشوكا نكارن پر بخونجي او كيلو چاوا ديسا دستين از في بيجم انسان كو كيلو دستين يعني ضعف جراجي دبيجا او انسان خود دبيجا خاص عمليات بوما اجاز چپ خوب از کارم خو في وصل ديتا خو خرات که وقتی کو عمليات بوجي پشتي ديسا جي پارستن لازمه دیسا گرک هاش خواه لازمه قای کاره بیجه یا از عملیات بوم هدیت چه بکم کیفا خومه دیسا و اگنکه هاش خواه نمینه یه دیسا کیلو بستینه میداوی پیچوکه سریع اول دا هندکی دخواه کیلو تیر دخواه لی او چوات که دی بیجه از عملیات بومه
دخوا جارك دي دخوا جارك دي دخوا جارك دي دخوا او ميدا خو ديسا مازن وكا دكه. بالونه دوارمينه ومازن تكه وقتی کو مازن کر هدي زوتر ناخه چقا زیاده بخوا ميدا جو وكا خويه وكا لاستيكه چقا خوارن دخوا هزيده تر انسان دخوازه بخوا انسان وكا خوجي چقا وقت انسان رادزه هز عفتر رادزه بجازي خوا خو بستينم هزيده تر خوي دكشينه بله خوارن دكشينه خوارن دکشینه ما استش هرچی نخوشی yani gomida xwe piçuk dikin zû têr dibin yani aslında go bu xwazinjî nikarin bixwin tabii hineke de demek ki wisa insan xo zor edin ma mosta hineke de demek ki ew çênabe kilo distînin tabii vega ser xwarinê me te behs kir aslında ji kêm xwarinê ما بحث نکرد نه مثلا ام دبن مثلا مرو هندک بخواه مثلا کیلو چه دبه زیاده مرو خوارن خواه کیلو چه دبه işte mide rahsiya mide erovia işte kabız bun vesaire tabi yani embejin yani beslenme ne baş yani xwarna zêdetir çê dibe yani her daim xwarna kemtir xwarna hindik aslında insanlara çetire veca xwarina kem dibe hinek de tarihê de buya hinek sedeme hinek tişta jî mesela misalek minak bidim li İstanbulê semta Fatih'e Çarşamba camiyek heye navê camiyê sanki yedim camisiye sanki yedim ama bîstiye ne valla ama ne bîstiye o bîstiye nana cami navê camiyê sanki yedim camisiye sanki yedim de vakti Osmaniye cuamerek vakti go dilê çûye tiştekî mesela dilê çûye tatliyekî mesela çıkasa embêjin wî çaxê weraqeke gotiye sanki yedim wî weraqeyê avêtiye deverekî veca di emrê xwe 5-6 salê emrê xwe de vî ahlaqê xwe dewam kiriye vakti dilê çûye tiştekî gotiye sanki yedim perîdaniyê koşekî büyü perê camiyek çekiriye ve navê camiyê daniye sanki yedim camisi. Bavar dikim şu xwarnê jî hez dike ku ew pere dayê hevdû na demek ki ne mizgeftek xwariye dayê çêkirin nana yani ku oxtê dilê diçe xwarnê ya bavar xwarnê jî nana vega nana em jî mesela vega xwarnema mesela her tim zêde yani her tim zêde mesela beriya nûbûma tenduristiya müdürê tenduristiyê Batmanê wî çaxî tabii ev ser çixare kampanya zêde hebû ta wî çaxî midgo yani mivî mînakî da midgo insanê got çixare dikişînin bira bêjin sanki içtim bira pere çixare bira deyne koşekî büyü pereyê ve birinin büyü pereyê çi çêdibe çi çê nabe yani karin mesela talebekî binde xwendin karin tiştekî çêkin yani ev jî mînak e yani aslında yani iktisat em bêjin meriv muxtesît be iktisat bike tiştê yani tabii net tenê xwarin û xwarinê de her tiştî de yani em vêga kültürekî israfê ketiye nava me yani îro mesela aslında sıkıntıya em bêjin maddiyetê ev işte dibên geçim sıkıntısı ev tengasî tabii jî israf heye yani çünkü em jî ihtiyacê xwe zêdetir hem dixwin hem li xwe dikin Xaş dikin yani mesela yani veca yani iktisat aslında de hayata mirov da iktisat em bêjin meriv israf nekê de her tiştî de mesela meriv wextê got zêde xwarin jî bixwe yani tenduristiya mirov dikeve tengasiya ew jî dibe israfekî yani gere meriv de her tiştî de di wasatê de be yani درکی وسا متدیل ده بیانی. بله ساعت باش. یعنی تخمینا من از کارم بیشم سه دان زیده. سه دان زیده یعنی. خالق ضعف جاره سه دان ادخون از بم ایکو کارم کن بکن دان چترن. yani çetiş tendürstire baştıra. و انسان کو کار بکاره بکه یک دان و دانه دیجی به فیکی اداره بکه هیچ چتره. Yani ez tahmina xwe dibêjim. Yani çıkam mamosta heyan aha ser tenduristiye komek
برنامه me çekir. Tiştek mufam kırma olsa her spor her doktor veya dibêje. Mera gerek her tiştî bixwe yani ew tiştê qalandî û tiştê paket ji xeynî wana mera kara her tiştî bixwe lê dibe hindik bixwe. Yani ev insanın mamosta nefsame heye dilemecana diçe tişta dibe em karibin bixun lê sînorek hebe nava xwe pir dîje nekin ji bo mîda xwe ji bo rovê xwe ji rahatsız nekin. نخوشی مثلا ایکو السر هنه زوبر چی دبن نخوشی شکر هنه زوبر چی دبن بله او جدانه از بحثا و ناکم ایکو سا وقت ایکو دبر چی دبن دستی وادر علن اداره ناکن او انسان جی جاره بلا روژه بلا ایجا نسی جاره جی بلا روژه 7 جاره بخون her جاره هندک هما میده خوب خاپینن او جوارا از بونا و از کارمو بیش اگر دوی مسئله ده من درک خونده بوم دوی مثلا ام بیجن به عربی دبن کوی ذائقه yani tat duyusu yani mesela lezzet yani tamam ve de bir evki dergavaneki yani de ki de vaki dergavaneki de merv rüşvet bir de dergavane yani dergavan çubuk hazı bidiye rüşvet bidiye bir çağı de bu rüşveti ve de mide de ihtilal çedi be yani işte ihtilal çedi be nana mide de işte Helicobacter pylori çedi be gastrit çedi be pençeçer çedi be yani yani her tişti merhaba vakti ko. Merhaba her tişti tam baka. Bele. Ya işte bahsat işte bir tendürstiyet ki mal. Ama işte ona zede ne be yani. Hadis ya beşe he mutter ne bu rabın mida xopkin se parça yekiş buna xwarne yekiş buna ave yekiş buna havaya bla hatta seri tjene be yani. Yani mesela bir geredaya xwarna hendike yani. Bele haber avay mal. İhtiyacı مرov چه به گرم مرو اینم خو یعنی بدنا مرو احتیاجه چقاسه به مثلا ببینیم احتیاجه وجود مثلا افقا کالری دی بجین یا مثلا کالری حسابی کنده هر چیزی ده لگوری امره لگوری وجا yani اما اوج کالری احتیاجش کالری دبوره yani بله مزرت الراجل مخابن دكتور حسن دبر مامستا gelek spastıkım gelek persen me habo iro lem ha gihan yani gelek persene برنامه کادن ان شاء الله امدی صبر سوام بدن گلک سپاس کم ماموستا گوتنه کاته بداوی هبیت کاری بیجی ام جی سپاس کن ام روزه تندرستی جو تماشاوان را تخوازن ان شاء الله مگو yani تندرستی مفتاح تندرستی دخوارنا هندک ده بله راسته saat خوش دکتر Mehmet Fadıl Edebalı Mamosta Malata Ava gelek spas bu agahiyente tiji gotne kate bidawi hebit kari beji gelek spasit xwazim jwara jî ji insani me tevekara jî feydek ya me ku çêbû be em müteşekkirin saat xoş em keyf xweşin vî qasê qaderê ku me hema gotiştê gotî feyde da be yek insanekî jî ev zamanî ku me derbas kirî hêjaya ez bêjim bavazim gelek bi feyde bu mamosta lewra مرف جانا شخو فهم دکا ماموس ایرو گلک پر استخمین دکم یک و از دبیجم ضعف نه یک نه دو ضعف تشت جهاتن گوتن و توا سرهف بجوینن تشتکی باشته حاله saat hoş mamosta gelek spas dikım Stran 5 Pervin Hüseyin'i Malata Ava gelek spas İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Gürle gelek spas dikım bele temaşevanın aziz mey roji bernamaxo bidavi kir sibedisa de heman saati de emeli ser ekrana TRT bin hatta ve deme bimenin didnav xeyru xoşiye de rojbaş gidiyor dero can derderi ko dero can dero gidiyor dero can derderi ko dero can zera dero zergar dero gidiyor dero can diye du jotnan derderi ko dero can dero gidiyor
دری کو درو جان درو تیل آخچه درو گیدو درو جان تلکتی سر نازچه دری کو درو جان درو گیدیو درو جان دری کو درو جان درو گیدیو درو جان دری کو درو جان gidiyor dero can deri ko dero can dero gidiyor dero can deri